Gwa ner mala kenyam. Tene te ngwante rice ke kui digital ID card. Digital ID card chede commercial ke biometric. Biometric o ba detail ku ba ka kan. Detail ku chit ke shodu run ku gwa da dab jiten shod mamadu shod babadu lar dan ledi ke telephone number ke email ka ba yet ko ba ke scan yet ko ba ke scan ka ba wen ko ba ke scan ba you to cause in case don't me take me te dung te ka mi cha kan ran ram mo ba mal je ke je jan la lat biometric mo anyok biometric lat ke je ka godleni mi ti gwa lat ba dil mo ka den card mo nyu jan o jin ba ju ko lingi ke jen o jin nga jan kwala cholo identification card la ID and mishala digital ID yo gorni jeno chin run charan cha jibulle kujino jinga we don't take mich jeng michalat ba jimal ke ka dong mete mi jem chala radien ka te detail ka te ka rejo mo ba mal je ka pet no na me lwa na ko cha yu ku cha de kwal de jimal jek lwa na sko mite karam ma cha jak yu ka cha ngach de detail ka dial de ka nyut de dor dana teten la address de der je nyot na ka de tur ba de je nyot na men gwada dana teten no do know on time right now ko kon we chana take a problem that can no ne digital ID card jega shal ga jen ojen e belle e jana dana ba na nan ka shaitan ke je ka bible no ka ta dan lat ke je but let not be confused to reality that mi jeng mutaten mi jek che be bene kuji mi jek be bene ngeji no eno jogo jino bang du akwa je connect ID card che jek tele mi jek te kon ga technology te kon ga modern right now baram mom la re ina me yo ba ba na ba ka je ke je ki ba na nga che ten ke je na mo chi tok na mani e kach jin biti ka passport e biometric ID card tike digital ID card anything relate ko dong de jingi ke je even your document dul gorabo e ID card ke ji along ke ji ke so kuja mo der gwa de kon dung jeng ni kana mu gwa de kon gidak wan jeng bu kon ngach wan jeng ni ramadan kula chwer jen chal wan jeng ni wan jeng ni ramadan len mi cho de lut jen bay ko cho lo jen wan jeng jen bo en chwer bo ben ka ji ngeji jen wo na me jene ne be ju no chan kwal ke chan ngang nak bi kula nok ma bay ko ngai jen chai bo to yai bo wan jeng anyo kut nyal bo che te dial che ga ben no kuji ke bi ka ngach jero tam yai jogono nangak kasielat lady e george kolar kono baran bajo force ina to kon gane de wanna kan warin tam ne to kane de kono jede laro ne to kane ti chodian lot ko jin bu gwan jeng ne bi ko le noka ba yo le ne mi jek ne gran ki len mi chodo lot den ba ko ngajo no mo dungwan jeng but not when was a me mudir do de je ke je yo kutin ko le sef kwala to ne ka mi shi jendir yo ko bodir ka tawre chen it's up to you but ka companies ki go to kon le nathan yo ko la ka lang nanga ka bang so mi jin wi ka bang mo tiken ko dong de chorde ben der yu der ka bang so ku je mo ba dil jogo no bi dil te ka kat ko bi yu bi ko la kan yes no wala lat ke no cha na bu no yo but win mon chi entire da ne la por na bel ke ko mi jin pur bel te ji problem they bel dir ka pulir ke cha cham but right now to kon ka modern time ka technology gwan mo kap kan yo mi jin guje lona me dun chaitan is better der furga bel tell problem you can be that der furga bel they bel ko der ka ogwe but thing are changing a chang ti ga bel bo ka bu ko bo de jogo no mi yo ko kane la ba ji jak yo ke mobile shirkata na mobile banking system so the reality chi kin chaitan but jin bu duob do yar la jin ka rwade bi le la dun chaitan mi chi lat la dundu ledu ma bi dor bi jekten ko reality mi chi lat ba ko de jak yo e loga tup kono support tup kon mentem mitelo jaka yorar ka western world ba ko le jak ka kon no ke ban yuban ka jak ne ko ken ci yu ci gende malachu so chwar dial chwar ka jak ko bi ka nyin cheiten ka do dan dong chana ngi ke je cha kon brain wo chala to ga ne ji jeng ne te de nyam eno te ka dun cheiten beben ngai kon che kan this fake prophet ka nyin cheiten
era mi mo mugoro wungwa ka je ke dom cho de lut chama na scammer ke nyin shaitan to kende kon kula no no mi ra min nang ni yuko bi nga je ram mo shaitan but mi ra mi jang ni ko de dun de je teri problem na mo shi dun shaitan mo ga shaitan o jin ba ji confuse ka dom cho de lut mi cham ni ji ga je ke gor ga je no jin ba ji na ga ken ke ba yug ba na ken kala nyingu kala nyin shaitan no ba na me ka ti chilat kulo kan nyingo so chua id card chua ja ko ba dun shaitan no biometric kajen digital id card kajen passport reality la ka ko nyin online ni jin mu chuk mo balo shi de le use mi jin de ke nyin shaitan ba so na me dar we ko kon dia